Hak jingi lekai ke basan jong ke Premier League ke Manchester City ke lala ban penlim pun ya ke North Forest dan riu la ke not. Hak ni ke jingi lekai u Erling Haaland ulayo biang hat-trick ke baar. Hak jingi lekai Premier League mental snap adin bolayo ya ke hat-trick ke baningkong Persia ya ke Crystal Palace bat menta ke sin ke baar ya u Erling Haaland ban yo ya ke hat-trick. Hak ni ke jingi lekai ki player jong ka Manchester City kila yele kai bha bat kila la ban tela kam ya ki player jong ka North Forest Haaland ulayo ban tep ya ka gol ha ka minute ka ba khat ar ka ba ar peulai bat ka ba lai peu pra. It's another match ball for Erling Haaland. Aga kala step ka Manchester City kala tam ya ka North Forest da lai la ka not bat aga kala mit ujo Cancelo u defender jong ka Manchester City ulayo bat bin ki jar ha ka minute ka ba san peu. But u Julian Alvarez u midfielder jong ke Manchester City ulayo ban tep arteli ki gol kata ke minit ke bah riu peusan bat ke minit ke bah pra peunyo. Went for the bending shot and it comes to Alvarez, number 6. 2 for Alvarez. Leng bagini ki gol jong u Alvarez ke Manchester City kalayo riu gol apa kod ke jingi lekai bat kala job put ia ke North Forest dan riu la ke not.